MLA trong MAWLAI ula UJOR patpa HALOR ke JINGBYM ke jing TREI ya ke projek SUROK ke badan ke dor hadu sanpo KHLUR tingka kani ke SUROK ke penyeso ya ke Shillong bat umroi airport kedai ke bukongsan bha ke benta ke jingyat patba bat ke jingyo jingyarap ha ke jela kat kum ke jingyo thu ke jingyat trong ke projek kamshem long kat kum ke kendon ke balabo bat ke don ke jingsnu khia HALOR ke jinglong jingman jong ke SUROK bat ke jing TREI jong ke kontraktor HALOR kani ke benta la penpau ba kadon ke JINGBYM binia da ki technical monitoring team bat ki independent quality monitors lani IQM ki bala ban pej da ke project bat kat kum ki standard ki belabo kani ke JINGBYM binia kalong ke bukongsan ban pentikna ba ke pisa pat ba ke bala lut ha kani ke project kan omlong le no ai henry kan wanra ya ke JINGBYM ke SHA ya ki pat ba la ongru bagani ke projek kahab hapo ki scheme penroi ki kerpang jong ke Ministry of DoNER kata ke Ministry for Development of North Eastern Region ka jingtmu jong kini ke scheme kalong ban kintiu ya ke jingtai bat ke jingaso ha ki jela sate lamingi jong kari India Henry lada ke jingya jong ke projek kamlong ke babet kan kata om tangi ke jing pelut pisa Henry ru ya ke jingsangan bat jing mentoi jong ki patba ki pendon kam ya kani ke SUROK Hagani ke benta la donru ke jingya kren bat jingya selok hapdeng ki officer bukongsan kentup yo secretary jong ke Ministry of DoNER bat ki bor jong ke PWD Roads Department ha ke jela ke jingtmu jong kini ke jingya kren kalong ban wat ya kadau jong ke jingduna bat ban shim ya kisin jam ke badon kam ban penbet ya ke project ke jing UJOR jong MLA kalawanra ya ke jingya kren ke bakraw HALOR ke jingdon kam ban penklan ya ke jingya te kendon bat ke jingpej benia ha ki project patba Kipat ba menta kidang up ya ke JINGBYM ke bakloi bat ke pasai kenang bakani ke SUROK ke bukongsan kan long ke pebiang bat ke pasangan ban pendon kam